Program y'omurembe aha TV West ne kukibaho Radiant Bright Spray yeka asaka biri kumurembe. Umurebi wa TV West ni mtangira program y'umurembe kandi amazina ya Jacqueline Arinda Bitu irizobantuisha kuba nutureba ahari massage pamya indimi zona twantugamba no chitegerezaje. Program eji ne kushibwaho aba Radiant bine products zabo kandi ninunji minonga. Twantureba massage ekatandikaho omu 12 na rushanju omushoni atakazirwe. Ubirobo ekatanjiro mba China yashumanangwa yaza umunsi bakweta Thailand nuko yagenzeretyo negendetyo beito bwa hati ekija yazo munsi zo massage ne abantu ki bineho ebikabyingi bya massage umuntu no basa kuba wazo mu office washitama mnonga umugongo ndugukushasha kandi no kimanje abakutubura bashitamini ngashino mukikora kuzire habo kushitama mnonga nahurira umugongo n'umushasha no basa kufuna massage haraba kole emirimo erikwenda mani minji ningashi okwinama kwinji hamwe no kwehenenga haza ohendera usasiro umugongo umumirimeji harimo kombera harimo kutera amatafari harimo emirmeje kuhendera chumwe haza kokwezebe bintu byona uhura warha bano yitenga ka massage kujango kapashango mmekono no shashe mkono so nibabine kwa massage mabega kugirango okagarikaho uterera n'abazana bompira wiro winji nibashira kufuna za masopo Ejembiri yabiruki hariho bwekwata ahagati y'ishayi ninjesho nico bakweta ka masopul bitiyete kwasire hariho no bakufutera mpiro mu face okashanga ngo misho bagutera noenda muka massage kutererezaho uyiroho doctor kutamu embazi hariho na nemizana mingi ebakukira kuzanira amazing hazerimu okurabanamo ejemizano nayo nehendero mugongo gwa kusasire haraba jumping nabo imugongo neba yabasasire araba kweka abana abakaza bakweka abana ningashobora yo mushija niwe orukweka omwana noba noenda mu ka massage karungi kakwikire kugira ngo niwe waiza kweka omwana hamara ho bwire kugira ngo ekiro kimwe waiza kweka za massage apana nobasa kuzaye hawa wiki ningashi okwezi abakweka abana basasa mnonge bifuba basasa na mnongo mugongo noshanga orukwenda mu ka massage ko mugongo oyihero wabo itwenka abacyara twinenkito zitu tukujara nimuzumanyiza kakondo beteze nkito ko kuzijara oshanga entumbwe zayerega oshanga amaguru garaha nangwa nahanso mbigire abo kugira ngo nobotumbisirize obwara buri oshanga bwekwasire bwenyigiro mu nkito nangwa nabashija na hati enkito nduzubanyiga oshanga byarabugumire so enkito yakosya ningashi yakunyaga abwakakondo umushanga mitagamo ka massage kugira ngo kakorobeze bijere bugake biterere nangwa n'abakazi benda bamwe nabazimbe bijere nabo nababa nebenda mu ka massage okuba yamba eji massage wano massaginga no itaga ka oil kugira ngo katomongaro utaka hari umuntu ningashuwano kutomuntu utakahura ngo ariko ubuzubu akantu kagumeka agenda katerra akabirnikaza ahakandi no kwate chupa ine oil massage ejini bageta event oil massage ejini oil nungi eri gukora ahambiri go muntu kandi neyorobya ombiri uba soft no eji oil umugasho gwayo no yorobya omungaro okiheza okwata muntu banza oyorobya omungaro zawe kugira ngo umuntu yaba ari soft mnongo mubiri utakamuhara tandikireho aha namabega notandikiro mu na munonga waba umuntu inobwa kubaruhire ayijaruhire ningashi ari kushasha umuntu akore imirimo myingi nko kukiriza nebindi so akijaha tetumuhumuriza ko kumu masaginga wamukwata hoti no kwata hamsi ejemise ejeje nikorana n'ubwongo ko kuba nogiroti
naba nahurira gye okimumasaginga oti wa ahurira yatuzo muri we okigira oti aha nakwata amusi gumumaraka kugendera kimwe no mukutu hati ko ndikuba ningira nti nayaba yine stress omuri we nahurira yatuza agira oti abingi nibakira kukwata munonga omuntu ashasha konka ko kuba nokora massage wano enda kukora massage omuntu noyetwara nimbasa kukwata nti otekateke ngo ndiho ninkwasire mpora konka nimba ninkwata direct enyama ezikwatine naha kushasha ningashi n'oburuhe uko kugenda nkirugaho nijaha ahaha no omukono naho omukono nibega naho bikwatanye ko ndi kuba ningira nti naba nahurira gye munonga na n'oburuhe nibuba nibuvamu kwakuba ariyo muntu muhango no masaginga ori kugira oti ori kugaruza oti hansi omubiri kandi ori n'orutiri w'omugongo tokurumasa munonga habokuba hokurumasaginga munonga nashasha hati oyine kwetwara ogendo timporampora tekaho akakumu kawe mporampora reno cheza okwataha ahaha ahaha na munonga abantu abakukira kuvuga za motoka abakushitama munonga naba nashasha saideji hati saideji noba nogira oti oyongeramo amani kukira ahandi kugira ngo naba nashasha munonga kibasika muntu uri kureba ngo nayenda amani ningi nayetenga amani kugira ngo bumwe nibaba barwire otekaho n'enkokoro giroti mpora otakumushasha kandi otiremo n'amani konka mpora aba nayehurira gye kandi n'ekyakwenda kibasa kurabamu muntu ori kukiriza ebintu bikuremera saideji neba neshasha nakira kuba nashasha omukomo omunyamezi hati naba nayenda muka exercise kakwatine na massage hata aho no kwataha oguma no mugiroti kirugira size y'omuntu uko kuba ningana kandi obalansinga amani ago kukozesa muntu ogwe hati nkogu ari wiki munonga ogwo ari wiki munonga ninkozesa amani make kurugirira ombiri okuguri reka tuzeho mu kahumuro nabanyuma tugarye